Tala Fou ni tula lewauli lo mai o tātou Tala Fou, mai lauli tio Polinisia. O le tamawhainga lava a le whaalapututonga o le pulenga maurisi anga whaere tisi. Ia whaasosoa le pawa i le atunu. Ma toi whaafoi le leo le au nanga i le amatangana. Iai, peita ai o le whaalawlawe tautawale le ana tula i mai whale alili le wawea o le asosa. O le asona na file ana toi motusia ai foi. Ma le ele tisi le lato pitunu. Ina ua feto ai le taavale mai le moana rento. Ma le paumoli o lo whaasosoa tua i le pawa i le ai tu malo. O le taavale na malanga mai ia pia i le malaiva lele i faleolo i whamoe moe mo ale i pata pe taina ta ua le afio anga ina ua la tau fisilingia le ahinga na moe le ave taavale ona ole mamao ole nofuanga samalangai ma ole mafu anga lea na lai ona tūlai mai le whaalawe na whailoe le i tūlau o le EPC ina ia nofo malamalamai le atunu na wala a watu i le mafuanga o le toi motusia tuai o le ele tisi. Ona o le afia ai se whaalawe tau taawale. Ua mai ona toi siaki atua mai ele au whainga luenga. Ma ua saunga le mule toi whaola ina atu o waenga umana afia. E tu whatasia tātou Tala Fou i le i mawalawa se tali mai le whare mai whai tu malo i potasi whane alili. Ai ni tātou whatata no angam le ofisa le leo i potasi. Na nato tā uai i le i mawatu le au whainga luenga na whaatino ina lea mataha upu. Paule vaenga tāua na whailoa mai, ele iai si soifua na mau mawai. Inisio tala. Toi iwa maasina lea e te toi o le tausanga, o nā alo atu lea o le atunuu. Mola na whainga whiwhilinga le pālota i le lua whilu hono. Ua whailoa mai ei nei e le tu lau le ofisa o whainga pālota i mulinuu. O lea ua mai ama inisio i tu malo i tua. E le whaatino ina lea o le toi resitala ina o tangata taitasi. O i tu malo ia ua fo i mai ei au fiaile i tu malo ano ama atasi. Ano ama alua, wa au fonti, o le i tu malo a le pata i tu pai lalo, a le pata i tu pai lunga, li pāma lo tawhanga, fale ali li lua. Whaapea ai le ma le tu malo palo tau fale ali li tasi, si uma sa fata. Le avato a wha mai a tu i le asa whareire, o le vai asa o tu ana i atu nei. Le whaatino ina lea, o le toi risitala ina o tangata. Ai ma le tu malo palo ta sa fata tasi, sa fata lua, li whanga ma false la, fale la tai ma sa matau. O le vai asa le nei, le e amatai le whaatino ina le o le risitala. Se ia o atu i le asa lua se fun ma le valua mati, lua o lua lima, le e wha moe moe, e wha mai a mai ai le lato i tu malo. O lo tala le ofisa au tu i mulinu, mo i lato e le i mawasi awa no e resi tala i tu ai nuu mawhiu anga, o lo malanga atu ai le au whainga luenga, ai o lo tala pe le ofisa, e wha ati no ai le resi tala, ma e tala i le tula e i vaile tai au, ai tapunia lea i le valu le afiafi. O le whamana tolo ofisa o whainga pālota, i tau au mai pepa whamaonia e wha ati no ai lau resi tala, e pe o pepa whanau, ID whainga luenga, ID a onga, po o se ID o loo iei se ata i whaamaunia ai, e iai le lai sene avita avale, ID pe ni sone maisi, whaapea ai me se tuspasi whaamaunia o se suafa matai o loo e umia, pea e fina ngalo, e te resitala i lo suafa matai. O le malosi o le mea moni lea o loo maua ai le fina o le tamaita e tu Stella Talavo ia Lisa Schmidt. I lana tala ua whaatali lana o ngā whaatu Stella. I le Universite o Samoa i vai vase i le taimi nei, se i umane tua inga o whianga iei nei maia. E le ngata ina mōli e whaamtalanga e so tanga ia Samuel i sua. Ai wato e mōli atua i nei foi. I lona tusi atu i leo leo e whailo ia i le mea moni e fsosoani. Ia lanto so e suenga i le maliwa i le Professor America Samuel tina ia Caroline Gabbard. O le tusi a Ms. Schmidt, na watu ia le kopi i le komsino leo leo e o fo i le kopi na ave i le fionga i le malo na wha se e ane i le komsina, peitai. Na nginga le whai unga mtanga luengo leo leo. E le se wha maoni o tua inga o lo tusi atuai i alise, wha sanga i le fionga le tamaitai pālamia. Ma au mai ai e leo leo se whamtalanga whaalawa i tele lea no tātou lipo tia tu le vai aso tolwai. Ma o lato mōli ai loa le tamaitai a onga tusitala Miss Schmidt. Peitai, e manatu lise, ua whaafitai, ua tupu le la sanga lea wo one iai, e mawhai ai ona ia whaali le mea moni. Ai usi mai whaafonga i se vaenga o lana saunua ngai lungo o lana i tū lau whai ungo le vai aso. Ona o te fia whamanino mo le whafunga ana na yo a inga mawo mai masani e whatatau i le mata upu pe ona saunua i la fionga i le komisina leo leo la fionga awa pa au
e whapea ele ni whamauninga ma e pepelo whamatalanga o whaia whamanino atu pele valea o la satolo mati lua o lua lima sa tuina atu ela utusi i le official lawyer sili whapea le komisina o leo ma le minister o leo e whatatau i le mata upu pio na inga o lo utari tanunga o le a whasota i mai leo mo se matu whatatanuanga ia ma tuina atu ai ia mau o le mata upu o le asa sulfa mati tausanga lava nei sa toi avela utusi i le whiunga komisina o leo whapea le minister o leo e turi loa ai le mata upu ona o lea o te whatali po le a le taimi o mai o leo e whatalanoa au ma ave iai le mau whaitino no the evidence peitai o le aso sa 16 suluono mati lua o lua lima i lunga o le Sunday Observer Samoa Observer ma whaalawi loa ai le komisina o leo ni morianga o le awhai a whasanga i a tiau o se tūlanga na whate ia ia peitai o le awa o wiloa le whai unga leo o le amoria o le taimile na ua manino ai fo'i ua o wanga waa i lalo le vai nga iwa pui lima o le whaavai o Samoa le mawhai e ona o whaia se whaamatalanga e toi whaasanga i atia o le asa lulu asa suluiva o mati lua o lua lima na vili mai ai le ofisa leo Fatulanga mai le tula se fulu tai au ile aso lua se fulu mati mato te whelo ai le ofisa o leo o le whatanunga na au mai leo ile aso suluiva o mati i le telefoni ma whapea mai o te alua tula so lua se fulu o mati lua o lua lima ma batu ia mau le mata upu Manatua fo'i na yo ainga wo mai masani e vili mai leo ile susuriva mati o te alu atu ile solua se fulu matatala no ma avatu le mau ua mai a fala wiloa ile fiona komisina o le amolia o le aso luas fulu o mati ile satuina tua ile official ombudsman le tula iva tai o la complaint e whaasanga ile komisina o leo o le awa uli o le aso lava lea luas fulu mati na sai e loa pena arresta i loa o leo ile mati o whatatano anga ma leo i te tono le ofisa leo sa whatino ai lo ai ata tau i lalo o le tatou whaavae ia ma le judges rule 2 e iai le ai ata tau e remain silent ai ma o le mafua anga le nana le mawhai ai au una whailoa mau le mata upu una ua ai i lalo o la ua i ata tau i le atulanga ia o a inga wo mai masan wo o sauni tuina atu nei mau i luma i whamasinonga mo lana ilo ilonga ma manino ele nei mata upu o te fia whailoa atu fo e na ala ona o talasanga ina le a fionga le a malo nalo una molo puipuinga awa tui lua lava le meo le au o iai peitai ia o leo whaatino le finangalo komisina leo ia ma leo e whamalulu atuai ina yo wainga uo mai masani ili tulanga wa ele nei mata upu ai uo whawhitai fo e uo ole nei mata upu ili whamasinonga ina yesu ina ili nei mata upu mama nino ai le mafua anga tonu ai momolile anga whawhitai ina yo ainga no ftatalo e meisi uo mai masani ia ona whamuta toile o so whamatalanga ili nei tula manutele ina le afiafi Le fionga Lise Schmidt, mai a whaaftai ai fo i le tapua inga o na ainga mawo mai tue fio Samoa ma le lalolangi. E nisi o tala ua whaatangisi ai nei e le pūlengo le IPC po le malo whaaltise le whasosoania company ma business te tele whale tali malo ai maise o ofisa o le malo o lo o iai afi whaaleo leo. Ina ia whaonga i teimi mawalunga o le elitise whaonga i nei lo tātua tunuu. Ai mai se lava mai le tulai ono le sutasi il tai au ma le ono i le fiafi le se fulu le po o fola mai nei il pulengo le IPC e iai le fsosoani il whala poptonga mo company business i tele fale tali malo ai mai se office o le malo e tu ina atu fsosoani
E ala i whaongaina o afi wha leo leo, ai mai se lava i tūlanga i pili o le LTC i le nei vai tau o whenga i le EPC mal wha soasoaina o lana au nanga. Ai mo le vai aso le nei le asolu sulfa mai le valu le tae o le ono le po le East Coast feeder ma lawa feeder. O le ono le po le sfulua le vavea o le South Coast feeder i le West Coast. Aso lua lima o mati mai le valu le tae o le ono le po palisi feeder ma le fanga feeder. Ono le po le sfulua le vavea o le Beach Road feeder ma le Industrial feeder. Aso lua ono o mati o le valu le tae o le ono le po o le East Coast feeder ma le South Coast. O le ono le po i le sfulua i le awauli, le alawa feeder i le West Coast feeder. Asa tofi, ne le valu le tae i le ono le po, pa lisi, ma le fanga feeder. Ono i le po le sfulua i le vaveao, le Beach Road i le Industrial feeder. Asa falaile, lua valu, o le valu le tae i le ono i le afiafi, East Coast feeder ma le alawa feeder. Ono le po le sfulua i le vaveao, South Coast ma le West Coast feeder. A monis whamtalanga i fia maua i le EPC o le fitu, tolu fitu lua wha. Po le fitu lima o lua o wha tasi. Tala nā nei tūlamani e tolu mangotua le nei aso.